that God, you have been my hope. mubwire ngo uko biri kose uracyari ibyiringiro byanjye. In whichever situation, you're still my hope, Lord. uko bisa kose wambereye ubwugamo. Whatever the situation, you were shelter for me. iyo ntakugira sinzi aho mba ndi. Without you, I don't know where I would be. uyu munsi ntangiye icyiciro cya kabiri, ntangiye simetro ya kabiri y'umwaka mvuga ngo wambereye ibyiringiro. aho mvuye wambereye ibyiringiro, n'uyu munsi uracyari ibyiringiro. Grace room wabyumvise, zamura amaboko yawe ushima Imana. Grace room, lift up your Give us hands a and mommy. praise the Lord. Praise the Lord, for today you have begun another trimester of this year. Lift up your hands and bless the name of the Lord. reka tubwire umwami ngo uko bisa kose uri ibyiringiro byacu. Tell the Lord that whatever the situation, you are our hope. tuguha icyubahiro mwami, We give you glory, Lord. watubereye ibyiringiro, You have been our hope, Lord. watubereye indirimbo, You have been our song. watubereye Imana. You have been our God, the Lord our God. tuzamuye amajwi yacu tubihamya mwami w'abantu, We lift our watubereye hands, ibyiringiro. Lord, to say you have been our hope, Lord. ijwi ryawe riri hasi. Your voice is very down. zamura ijwi ryawe ari hano umubwire ngo wambereye ibyiringiro ndabihamya. Lift your voice because He's here. Tell Him, Lord, I confirm you have been my hope. watubereye ibyiringiro mwami, ibyiringiro bidakoze isoni, You are the hope that never causes us shame. ibyiringiro bidakoze isoni. You are the hope that never causes us shame. twiringiye abantu barahinduka, We trusted people and they changed. twategereje iminsi iraduhinduka, We waited on days and they changed. ariko uri ibyiringiro bidakoze isoni. You are the hope that never causes shame. watubereye. We give you praise, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Maya letelania no sotaya. Watubereye ubuhungiro. Son of God. watubereye ibyiringiro. You have been our hope. hari amajoro atari buke ariko yarakeye. There are nights that would not come to morning, but because of you we made it. hari iminsi twabonaga yabaye miremire ariko turacyahari, turacyahagaze. There are days that were really long, but because of you we are standing, Lord. hari iminsi twabonaga itari turabihuje mwami, tukuzamuriye amaboko tuguha icyubahiro. We remember everything, we lift our hands to give you glory. twanze kuba indashima, We refuse to be ungrateful. twanze kuba indashima, We refuse to be ungrateful. twanze kuba indashima. We refuse to be ungrateful. duhagaze uyu mugoroba tugushima imbere y'ibitarakoreka, duhagaze tugushima imbere y'ibiduhanya, ibidushinyitse imbere, tumuhagaze tugushima imbere y'ibikojeje isoni, Thank you because duhagaze tugushima imbere y'ibyo tutazi uko we byagenda. thank you before the things that we don't know how it will come up. turavuga ngo uri Imana. We are saying, your God. mwamuri maraka zama amaboko yawe ari hejuru. Lift your hands to Him. ni wowe buturo, ni wowe buturo, mubwire imitima yacu, ni wowe mashine kuvuga, tugufite mwami, turakomeye, iyo tugendana nawe turabanesha. ni wowe buturo, imitima yacu,
akomeye iyo tugendana nawe turabanesha muri imbaraga zaba shaka uri byizigiro uri byizigiro byaba kwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yakuvuga tumufite bigenda gute tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yakuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha hari ijambo ruba mu mutima wanjye ribwira abantu batatu bakwegereye uti Imana iguhaye intsinzi. There is a word that I'm feeling in my heart. Ubivuganye intege nkeya. And tell them that God has given you victory. ntabwo ari uko intsinzi bayamamaza. This is not how you declare victory. intsinzi ntabwo ari uko bayamamaza. This is not how you can declare victory. Imana iguhaye intsinzi imbere y'iyo ndwara, intsinzi imbere y'ayo magambo, intsinzi imbere y'urwo rugo, intsinzi mu bashuti, iduhaye intsinzi. God has given us victory in our families, in your business, before that sickness, among your friends, at your workplace. The Lord has given us victory. ndimo ndumva ijambo intsinzi, intsinzi, I am intsinzi, hearing the intsinzi. word victory. Jesus, ndebera abantu bakwegera babwire ngo wakwizera ko uyu mugoroba Imana igupfumbatishije intsinzi. Can you turn to your neighbor and tell them, can you believe that tonight God has given us victory? abantu bagiye gutangira amashimwe bavuga ngo ijoro ry'intsinzi. People are going to begin giving testimonies and they will say, on the night of the victory, God gave me a testimony. Yesu we wambabari ukabinkorera ndeba basi ibuka ko basi bifata nkaho uri mu cyumba cyawe. Take it like you are in your private room. ndumva binyuzuye, ndumva nava hano mpagaze, ndumva It is so full of me. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri ntawe uri buguseke, reba inyuma nubona atagusubije umubwiye ati ariko wabaye iki wowe. ureba ubundi uti Imana iguhaye intsinzi, ureba undi uti Imana impaye intsinzi. Imana irantsindishirije, irantabaye, iranteturuye, inkuye y'igisuzuguriro, inkuye y'ikimwaro. Nobody is going to laugh at you. Turn to all your neighbors and tell them, God has taken away my pain. He has taken away my shame. He has taken away my trouble. He has given me victory. He has made me more than a conqueror. yewe ndabikubwira mpaka indwara ibyumve, ibikugose bibyumve, ibikumazeho igihe bibyumve. Yesu atanze intsinzi. I am going to tell you until your sickness will heal, until your pain will heal. The Lord has given us victory. hari ahantu wari utegereje kumenya icyo Imana ivuga. There is a place you're waiting to hear what God is telling you. Itanze intsinzi. He has given us victory. Intsinzi. intsinzi irahari mutima we tuza intsinzi
utegereje kumva icyo Imana ibivugaho? Have you been waiting to hear what God is saying about your situation? Mana uravuga iki? Ese Mana urabireba? Ese Mana warabibonye? Ese ko ntacyo wambwiye mu nyuma y'aya masengesho? Ese Mana uravuga iki? Irambwiye ngo nkubwire ngo akira intsinzi. Intsinzi ni yawe. Intsinzi urayifite. Imana irakuneshereje. You have been asking God, have you heard my prayers? I have been seeking you. Have you really heard me? Can you really see me? What are you saying about this situation? The Lord has asked me to tell you the victory belongs to you. He has given you victory. Receive your victory. Umucamanza wa nyuma The last judge, akubisaho igikumwe ngo he has done the verdict. umucamanza utabera, The just judge, uzi neza ibyo umazemo igihe, the one that knows your situation for a long uzi time, neza aho itorero rye rimaze igihe, the one that knows the status of the church for a long time. afashe He has taken the verdict igikumwe cya nyuma and he has taken the last signature kitazasubirwaho. that cannot be reversed. Icyo yemeje abacyemeje When it says yes, it is yes indeed. nyuma yo kujurira, After every plea, nyuma yo kujurira, after all plea, ukajurira, and then you plead, ukajurira, and then you plead, ugatabaza, and then you call. ugahamagara Imana, You call on God. ugahamagara, You call on Him. ukongera ukajurira, Then you plead with ugafataho Him. iminsi irindwi And then you wiyirije, take 7 days of prayer, iminsi 40 wiyirije, 40 days of fasting, amajoro 3. 3 nights. umucamanza uri hejuru, The judge, the supreme judge, umutambyi mukuru the high priest, yicaye iburyo bwa data, seated at the right hand of yitwa God. Kristo, He is called Christ. amaze igihe He atwingingira, has been interceding for a long amaze time. igihe atubona ku musozi wa kwinginga, He has been on the mountain of intercession. Yes. azamuye igikumwe cye cya nyuma, He has agishyizeho, The last signature. He has hit. ariko ayo maboko ari hehe? Ayo maboko yazamuriye uwo mwana, Lift your hands to the King. Thank you, Lord. niwe urengera He is the abarangije hose batazi iyo bari burebe. that delivers those that do not know where to look to. Dutangiye ukwezi, We have begun a month. uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwa kane Today is the 1st 25, of April, 2015. iya mbere y'ukwa kane 25, 1st of April, 2025. dutangiye igihe We have begun a time. amashimwe y'intsinzi itarabaho The testimonies of victory that you have never heard, agiye gutangira kuvugwa. they are going to begin to be spoken out. Cameras please, on me, on me, on me, on me, on me. Me and Susan. Tariki ya mbere y'ukwa kane The 1st of April, 25, 2025. dutangiye, wowe utangiye, uratangiye, abawe baratangiye, season You and I and our people, we have begun a season. abakuzi, abatwumva, umubiri wa Kristo, Those that know you, those that are about you, the body of Christ, amahanga nations agiye kumenya ko will know kuri iyi tariki that on this day twatangiye we have begun icyo ijuru ryise what heaven has called season a y'intsinzi, season of victory. aho imbuto y'Imana inesheje isyonya y'umutwe w'umwanzi. Where the seed of the Lord has crushed the head of the devil. Interpret well. Where the seed of God has crushed the head of the devil. Aho imbuto y'Imana Where the seed of God irasyonyoye has crushed. neza, pana imbuto ya Satani, umutwe we He has crushed the head of Satan. urasyonyotse.
the head of Satan is crushed. nyuma y'aha nawe azajya areba avuge ngo ibi noneho nanjye birantangaje. After today, he will look and say, I am amazed at what I'm seeing. nk'uko yananijwe gukora ku muryango wa yobu, nk'uko yananijwe kwegereza akaboko ku bana ba yobu adahawe uburenganzira, niko agiye kujya areberera ubuzima bwawe, areberera itorero, ayoberwa ikibaye, kuko turi ubwoko butavogera, turi ishyanga ritavumika. Umucunguzi wacu ari we mutambyi mukuru ashyizeho ikimenyetso cya nyuma. Like the devil could not touch Job, like the devil could not touch the children of Job without permission, it's the same way from this day. The devil is going to watch you from afar and he will not have authority over you because the high priest has passed the last verdict. ndebera abantu bane utiruka ugenda gahoro ukwirengagije umureke, wegereye intebe gato umubwire ngo intsinzi urayitwaye, intsinzi urayifashe. bareba abantu bane batanu batandatu. Talk to 4, 5, 6 people and tell them you have taken your victory. You have your victory. Come on, move around. Tell them you have gotten the victory. mubwire ngo uratwikuruwe, urateturuwe, ukuweho ikimwaro, ukuweho isoni. Tell them you have been remembered. You have been restored. Your shame is taken away. tuguha icyubahiro, We give you glory. tuguha icyubahiro, We give you glory. tuguha icyubahiro, We give you glory. tuguha icyubahiro. We give you glory. abari barwaye, Those who were sick, niba winjiranye indwara, if you came with a sickness, winjiranye dayimoni bukene, if you came with a demon of poverty, winjiranye gahinda, if you came with depression, icyo winjiranye kibwire ngo dore intsinzi y'umwami irakunesheje. whatever you came with, tell it the victory of the Lord has overcome you. ingeso iyo ari yo yose, Every kind of habit, ibwire ngo uraneshejwe. tell it you are defeated. Jesus, Jesus, Thank you, Lord. Jesus, Jesus. kandi ukwikunda